ntabwo rero abapfakazi dufite mu miryango bazitabwaho n'undi murara. Iya mbere igomba kubara ngisha muramu wanje mukuru inama yuko n'ubundi abana 3 mfite singomba gutaha, singomba gutaha ngo mubagumane kandi sinzaguma aha ngaha. Niba abana b'abanyamurenge bashakwa bakiri bato abandi bagashaka bakiri batoya kubera ibihe, hari igihe uvuka uri ikinege, hari igihe kabyara ariko kabyarirwa na baramu banje bano batoya bahari, aho kugira ngo wenda nzobyarirwe n'undi byoshika byombaho ndi umuntu, ariko nkeneye ko we mukuru tubiganiraho, nushaka wenda munashinga umwe uzoza umuzarira ariko wo muri wamenya ngo akabanga afite umugore ugoye cyane, ngurangamye kandi nyine ugoye, rero kivuga kimeze gitya. Kivuga ubu tuvugana uyu mudamu arasa naho ari igicibwa mu muryango wabo, kubera ko ngo imbuto yabyaye cyangwa se uwo yabyaye ari uwo mu wundi muryango, kandi mu by'ukuri umuryango yarashatswemo baranze kumwumva nk'icyifuzo ari yabahaye cyangwa se k'igitekerezo uje kwifurije igitondo ciza wowe bukende se nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dusuhuje abantu bari iwacu ruguru mu matongo ya basekuruza mu bibanza bya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muri hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Dusuhuje abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika aho muherereye hose, abantu mugira ishaka ry'ubwoko, abantu mugira ishaka ry'iwanyu, turabasuhuje kandi turabiyegereje muri iki kiganiro tugiye gukora. By'umwihariko dushimiye wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa, umuryango mugari, umuryango mwiza tutagira uwo dusubizayo. Nimba umaze iminsi irenze amezi 2 uterana natwe utarirubura, nyaboneka ngwino nta ntebe yo kwicaraho tuzogusaba uzoyihasanga. Duhaye mpore abantu babuza babo, mwihangane. Imana nyiri humure, Imana nyiri bihe, umugenga wacu ibakomeza nukuri muri ibi bihe bigoye murimo. Twihanganishije kandi n'abantu bafite abarwayi. Kurwara birababaza no kurwaza birababaza, mukomere cyane kandi mwihangane. Imana yumva isengesho ryawe, wowe urwaje nawe uryamye kuri ico gitanda ukiveho ugende. Mugane wa yandirimba ngo terura uburiri bwawe ugende, ese ni Barutoromayo. Yeme turabishimiye kandi turabakiriye mu kiganiro gitoya tugiye kuvuga. Abantu bari iwacu n'ukuri turabaramukije cyane kandi mwihangane, ibyo bihe bizashira. Imana izabasetsa aho mwaririye, Imana izongera ihindura amateka, ibyo ngibyo bibe ibihe nyine by'amateka, abana baza babyiga mu mateka ngo imyaka 100 ishize byagenze uko nguko. Ni ukuri mukomere cyane, turabizi ku bwanje ko ndumva uburemere mufite, ko ndumva guhangayika mufite, ariko vive Banyamurenge, harakabaho ubwoko bw'Abanyamurenge, harakabaho Abanyamurenge ubwoko bw'Imana. Ni ukuri mukomere cyane. Naho ubundi abatemera ko ibingibi tubikorerwa ni ukwigiza nkana ngo uvoma yanga avoma ibirohwa, ejo n'ejo bundi abawe nibagerwaho natwe tuzavuga ko nta bihaye bikorerwa nyine kurya nawe uzuvuga iyo abandi bapfushije. Byari byiza ko twese umwe apfusha twese tukifatikanya nawe, umwe agira ibyago twese tukumva ko ari twebwe, ntitwumve gusa ko ari umuryango wa runaka wabigize, ari umurara wa runaka wabigize, tukumva ko twese ari ibintu byacu, tukababara nk'uwabuze umuntu, tukababara nka wa munyamuryango wa bugufi wapfushije umuvandimwe, kubera ko mfite amakuru atariho umukungugu ko hari abapfusha abandi bakishima. Yeme ndagira ngo nkumenyeshe ko umubiri wawe utazotura nk'ibuye, utazotura nk'umusozi,
utazotura nk'umugezi, yewe n'umugezi ngo hari igihe uza ukama. Ni ukuri biragayitse kandi birababaje ko umuvandimwe, umunyamurenge, mwene so, mwene wanyu, uwo mwakamiranye, uwo mwabanye, gupfusha ukishima ukagubwa neza ukumva nyine byari byo ko twese duhaguruka tukababarana nawe, tukarirana nawe, tukanamutabara, yewe ntuze umenya aho bwije. Uyu munsi ninje ubabaye, ejo nawe bizakubaho. Isi niko imeze. Mwabonye ibyaha bikorerwa muri Irani, mwabonye ibyaha bikorerwa muri hariya ahantu hose Irani hayirasa isa no kwihorera, mwabibonye. Kandi turahamya neza ko harimo abana b'impinja badafite ico bazi, harimo abasaza badafite ico, icyakoze umusaza bazi ibintu byinshi, umwana mutoya w'inzirakarengane. Rero byagakwiye ko twese tubabarana n'ababaranye, tukishima n'abishimanye, kubera ko Bibiliya zivuga ngo Imana ni umwuka kandi abayisenga bagomba kuba ari abanyamwuka. Ntabwo uri umunyemahewa cyangwa uri umunyarwango ngo uzagire connection n'Imana cyangwa se ngo Imana izakumve. Ibyo ngibyo ni akantu gatoya kari gahari. Banyamurenge bene wacu, mugenzi wawe napfusha mutabare, babarana nawe, we kwishima, we gupostinga ibintu by'ibyishimo, babarana nawe. Ejo nawe bizakubaho cyangwa se bizabe ku wawe. Twese isi ni muzunguruka, twese turapfa, turabyara, tugapfusha, tukagira gute. Nta murara n'umwe w'abanyamurenge cyangwa se umuryango n'umwe w'abanyamurenge inzi kuva isi yaremwe utarapfusha. Ariko aho bigeze bamwe basigaye bishimira impfu z'abandi. Harakaba abanyamurenge mu gihugu ca Kongo, harakaba abanyamurenge ku isi. Iyo message harabona yibwiraga kandi nzi neza ko bazabankurikira barayumva, irabageraho. Imana ibahe ibitekerezo, muhinduke mugize imitima misha imwe yari muri Kristo Yesu, mureke kwishimira impfu z'abandi. Ibyo rero sibyo byari binzanye, gusa ko ngako kari akantu nagombaga gushiramo cyangwa nagombaga gucishaho. Ni wa mukunga, ni ka gasirimba, ni za mpundu, ni za haleluya zo kwakira amateraniro, kugira ngo twese tuze kubana. Ntidutinda mu mwanya muto turi buganire cyangwa se mu kiganiro gitoya turi bukore. Dufite inkuru isa jewe niyankomerekeje ku mutima, gusa buri muntu agira uko yumva ibintu. Njyewe ndashobora kumva ikintu nkababara, undi akacumva akarira bigashira, undi akacumva akishima, undi akacumva akagita aho ngaho. Ariko umuntu wese ufite ubumuntu, kiremwa muntu cose, ugomba kumva ikintu kibabaje mugenzi wawe nawe ukababara. Ejo nandikiwe n'umuntu ampeza agastory, hari niyinga, ndavuga nti okay, urashaka kwishira kuri kamera se? Ati hoya, nyishize kuri kamera byoba bibi kurushaho, ariko we genda uyimvugire muri ubu buryo. Impamvu wenda ntarayinjiramo, reka mbanze nibutse abantu bamwe basa n'ababyibagiwe. Ubu nyine dufite imfubyi nyinshi zigomba kwitabwaho muri dukeya ufite. Ubu nyine dufite abapfakazi benshi bagomba kwitabwaho muri dukeya ufite, ariko ntabwo bazitabwaho na rubanda. Koreka mbanze ngashimangire kuko inkuru ngiye kuvuga ni y'umuryango fulani. Ntabwo rero abapfakazi dufite mu miryango bazitabwaho n'undi murara. Iya mbere igomba kuba twebwe. Simvuze ngo twonanirwa, wenda nyir'ubwite ubufasha bwo butamushimishije agashakira ahandi, cyangwa se kutanyurwa nabyo bibaho. Hari abantu batazabanyurwa nabyo bibaho, bagakenera kugenda nyine bafatafata, bibaho ibyo ngibyo nta gitangaza. Ibyo ngibyo rero ugasanga amakosa barayiwe ariko adaturutse ku muryango. Kutiyegereza abantu, kwigizayo abantu, biri muri bimwe bituma abantu bakora amakosa cyangwa se bakigunga. Ugasanga bakoze ibigize guca ukubiri n'umuryango, wenda ashobora kuba atarabizi. Nuko ejo nako niyinga iri rishize, imvura yaraguye nyinshi aho twateraniye, ariko nyine ya mvura yino murayizi nyine izamizana urwondo. Umuntu arampamagara, nimero yanje irana kuri YouTube, nti woyibara wayikeneye, ukeneye kumva ubuhamya, ukeneye kumva ikiganiro, ushaka wenda kudusangiza ikintu cyose ukeneye kutubwira ngo tukiguhushukirize, twokigutambukiriza. Ariko nawe wabikeneye kucitambukiriza rwose, ni karibu. Imiryango irakinguye cyangwa se iruguruye, tituza duheza. Ugapfa kuba gusa ufite inkuru nziza, cyangwa se wenda niyo yoba ari mbi ariko atari yo kubesha, aba ari sawa.
cane. Umuvyeyi arampamagara, ni umudamu ufite uruhinja rw'amezi 3 gutyo kuri 4, ururebye gusa sinayabajije ariko nyine umurebye, umwana nyine mutoya uza umubona, umwana w'umwaka uza umubona, ndavuga ku bantu bavyaye. Turicara ahantu turaganira, yarambwiye ko nkeneye hari ubuhamya ashaka kunsangiza, ndamwitaba rwose, ubona ko ari umuvyeyi nyine udakeye ku maso bivanye n'ibihe yanyuzemo, umupfakazi kandi se wabihisemo. Natangiye mbabwira ngo upfushije tabara, ejo ni wowe. Isi ni muzunguruka niko imeze. Turaganira, ambwira ko yapfakaye afite abana 3, umugabo we nawe yari umurwanashyaka, yaguye ruguru. Uretse nuko no kuvuga ngo wenda yanaguye ruguru, n'undi wese ashobora kuba yaguye, aba ari umuntu wacu, tugomba kubabara kubera ko tuba tubuze umuntu cyangwa se urundi rugingo muri twebwe. Turaganira rero, arambwira ngo afite inkuru imeze gutya, mfite baramubanje batari bakeya pe. Ntabwo tuvuga amazina yiwe n'umuraro ntitubivuga kubera wenda kwirinda ko bishobora kuba birebire. Turaziranye twese, abo mpamvuga nyine turaziranye. Nuko rero ibyo ngibyo birangije antera story cyangwa se ubuhamya buvuga ngo namaze gupfakara, ngisha muramu wanje mukuru inama yuko n'ubundi abana 3 mfite singomba gutaha, singomba gutanga mu bagumane kandi sinzaguma ahangaha. Niba abana b'abanyamurenge bashakwa bakiri bato, abandi bagashaka bakiri batoya, kubera ibihe hari igihe uvuka uri ikinege, hari igihe nyine bino bihe bitugeraho bikamwongo ko babashingira mwese. Ibyo ngibyo birangije rero ndamuganiriza, ndamubwira ati sasa uwo muramu we nyine arasa naho ari umugabo mukuru, ugomba kumuheza icerekezo c'ubuzima kuko uwo mwana ni mutoya pe, ni ukuri umurebye imyaka 32 ni mutoya rwose. Arangije uwo nguwo baraganira, bamare kuganira aramubwira ati none muri jewe ko ndumva noguma nkabyara, ariko kabyarirwa na baramubanje bano batoya bahari, aho kugira ngo wenda nzobyarirwe n'undi byoshika byombaho ndi umuntu, ariko nkeneye ko wowe mukuru tubiganiraho, nushaka wenda munashinga umwe uzoza umuzarira ariko wo muri wa muryango nyine wanyu. Marambara kuvuga iyi nkuru ndayivuga ko bayimpaye, ariko ndagerageza amagambo amwe uzanyazimiza kubera wenda abana bari bakino kiganiro. Ibyo ngibyo birangije barabiganiraho, mari kubiganiraho bisa n'ibitabyumvikana nka neza, tihoya mubireke, ariko ni mumbyarira urumva si bya bindi byo guterera aho ngaho gusa ngo wabyaye wabyariye umupfakazi wanyu, utagomba kumenya uko wenda umwana ameze, icyo akeneye. Yego yarwaye, singomba kwiyambaza abandi bantu, kandi wenda n'indi miryango cyangwa se community yacu zabimenya ko nabyaye, nta mugabo mfite, ko ndaje kugira imyaka 2, uko biri kose bazokenera kumenya ise w'umwana, kandi kurya ntacagiye mu bwihisho kitagiye kumugaragara. Niba mbivuze neza sinzi, n'imigani nyine izisa n'igize. Nuko ikibazo kivuka gutyo, cyangwa se icifuzo kivuka gutyo cyuko nyir'ubwite we yifuza kuguma kubyara kandi akabyarirwa no mu muryango iwe, akavuga ko atari byiza ko novanga bano bana kwa mufano nabongera, reka nivuge njewe ndi umwongera nta kibazo, ntawontera amabuye kuko ndi umwana wabo kandi niho mvuka n'umuryango nishimira wanje. Si bano bana babongera singomba kwinjiza mu ndi murara kubera ko mwe murahari, kandi njewe n'ubushake mfite, njewe nkeneye kubyara rwose. Imana iyo yaguhaye umwana izi guha n'icuku n'isahani azoriraho cyangwa nikizomutunga. Ikiganiro kirakorwa 1 2 3, ariko babwe ntibabyumve neza, abandi bakabyumva nyine bitari aho ngaho, impaka zigasa n'izigendereye n'izivutsa muri ubwo buryo. Ariko mubiriho nyir'ubwite icaha yifuza, yakibwiye umuryango ashatswemo plutôt, gushaka n'umuhungu, gushakwa n'umukobwa, yakibwiye umuryango ashatswemo, ariko ntibaha babyumva ko birasa naho nyine bibaterera aho ngaho. Uwo ngo bari basabye nyine uzoza umumenya, ngo akabanga afite umugore ugoye cyane, ngurangamye kandi nyine ugoye. Ariko abagabo bategekwa n'abagore nange mufite ibibazo. Hari ibintu umugabo agomba kuganiriza umugore bakabyumvikanaho, ariko hari n'igihe kiza kiba ngombwa umugabo agafata umwanzuro nk'umugabo nyine, kama mbaye agafata umwanzuro ku giti cawe. Hari n'ibindi utakwiye kuzugisha nyine umugore inama, ugafata umwanzuro nk'umugabo.
yego kuja inama ni vyiza ariko hari n'ibindi bimwe reka ndeke kuvyinjiramo cane ndekere aho ngaho ndakomeretsa bamwe. Bisa n'ibigoranye aho ngaho bisa n'abamwigijeyo bamwitaje icifuzo ciwe kirangira gutyo batacumvishije, nibwo vyatuye umuvyeyi ga niwe watubwiraga iyo nkuru musipoza ko ari umuntu wayibabwira udakeneye kuja kuri kamera kubera umutekano wiwe cangwa se amarangamutima yiwe arashobora kuvuga ibintu vyinshi wenda vy'amabanga ya famille ugasanga navyo bimuteje ikindi kibazo n'ico afite kitamworoheye. Agize gutya aho ngaho aragiye ejo bundi samye nk'abandi arajaye reka rero sasa ikibazo kivuke umwana nuwande ise baramumenye wadusuzuguye kuraja kubyarwa n'indi miryango kandi mwebwe mwaranze yarababwiye arabinginga anabaha n'igihe cyo kubitekerezaho muranga mwanga kumubyarira kandi ari umuntu wanyu iwe rero afatanye n'icemezo kandi ndumva umwana ntacaha afite habe na nyina ntacaha nukwirega nyine akazasaba imbabazi ababareregwe nuko niyo madini twakuriyemo ko kwemera icaha ukagisabira imbabazi Imana irakubabarira n'abantu barakubabarira rwose. Ikibazo rero kivuka kimeze gitya kivuga ubu tuvugana uyu mudamu arasa naho ari igicibwa mu muryango wabo kubera ko ngo imbuto yabyaye cyangwa se uwo yabyaye ari uwo mu wundi muryango kandi mu by'ukuri umuryango yarashatswemo baranze kumwumva nk'icifuzo yari yabahaye cyangwa se k'igitekerezo yari yabagejejeho. Tuguma kuganira aho ngaho mubwira nawe ati none se uko urabyitwaramo gute kuriyumvamo gute ati oya ati njewe nkeneye kubyara kubera abana bacu baha bapfa ku bwinshi sinzobyara ngo niyandaritse aya ni ibintu nzoza mpanga nyuma y'imyaka 2-3 nkabyara abana n'umugisha abana n'abamarayika imbere y'Imana naho imbere y'abantu ho hari n'abaza baniga uruhinja rutaramenya kuvuga. Twakoranye ikiganiro mu by'ukuri kirekire c'amasaha hafi 2 kabona afite agahinda afite ishavu nyine yababaye ati hangane nyine umwana uzamurere kandi nizere ko na papa wari co azajya gufasha kubera ko aba kubyara tibobura ariko hobura abo kurera. Ikiganiro cacu cabaye kirekire amakuru menshi yavugiwemo twavuga ngo tuyamare amakuru y'amasaha 2 urashobora kuvuga n'iminota 5 agashira amakuru y'imyaka 2 umwaka imyaka ingahe uzavuga mu minota ingahe agashira ariko reka twibaze kuri uyu muvyeyi birakwiye ko umuntu acibwa mu muryango ngo nuko yabyariwe n'undi mugabo cyangwa se n'undi muntu wo mu wundi muryango. Ico ni ikibazo mbasigiye bafana banje muryango wanje bakunzi banje ndavuga bayi neza ico ni ikibazo mbasigiye. Ese birakwiye ko umwana wapfaka yakiri muto cyangwa ari mukuru akeneye kubyara birakwiye ko baramwe bamubyarira ku giti canje njewe birakwiye abaye akeneye kubyara abaye akeneye gukomeza kubyara rwose jewe ku giti canje no bishigikira abana n'umugisha kandi abanyamurenge turi kwicwa ku bwinshi abantu bari gushira rero nimuzifungisha cyangwa se mukareka kubyara ni bande bazotaha ni bande bazosigarana igihugu se muzi ibiha bidukorerwa. Naje rero kubasangiza iyi message ngo tuje inama nk'umuryango Wayi Neza Live TV twungurana ibitekerezo cyangwa se tuje inama. Ese koko umupfakazi birakwiye ko yohabwa kato ngo yabyariwe n'undi muntu kandi umuryango ashaswemo baranze kumubyarira yeme nukuri hari amakosa amwe azaba ugasanga uyazize nti yarakwiye kuyazira ahubwo bakimenye ko uyu mupfakazi atwite bari kugaya baramubiwe mwebwe mwanze gukora inshingano k'umuntu wanyu akarenda kwihitiramo ukora inshingano kandi muhari timwapfuye murahari gusa kubera ca gitugu c'abagore banyu ca gitugu c'ubwumvikane buke mugira wenda muri mwebwe ariko mu by'ukuri iyi nkuru yambabaje cyane. Hano hanze hari abantu bababaye hari abantu bagizwe nk'ibicibwa kandi ari abere icyakoze hari umugabo nabonye uvuga ngo bari muri gereza bose ngo hafi ya bose 90% nk'inzirakarengane
ngo bari hano hanze, ahubwo hano hanze bano mujana mu ikanisa, bano mujana mu makwe, bano mujana hehe, nibo banyabyaha cyane. Ariko inzirakarengane nizo zifunze, nizo zahawe akato, nizo zaciwe mu bantu, kubera ko ibyaha babikoze baragaramye. Abari mu myotsi n'imfura n'inzirakarengane. Njyewe nasoza mbabwira ngo ku giti canje, ku cifuzo canje, ni ukuri numvaga ntaba umupfakazi ugomba kuzaja kure afite baramubiwe. Ni ukuri pe, baramubiwe bagakwiye kumwitaho, bakamenya ibyo akeneye, bakamenya ibihe abana barimo, bakamenya nawe ibiharimo, bakamuba hafi. Iyo mutegereye umuntu wanyu gutyo, niho nyine musanga akomana, niho muza musanga nyine abandi babavogereye, baba bakora ibyo bashaka, urugo rwanyu baruhinduye nk'akabari, akabari nuko winjiramo uko ushaka, iyo ushaka urasohoka, iyo ushaka urinjira, uko ukeneye niko kitwaramo. Uruhande rumwe cyangwa se mu muco, ni ukuri pe, byari bikwiye ko buri muryango umenya umupfakazi wabo, ukamenya ngo mama Eric akeneye kino, abana bariye, abana baburaye, abana babirukanye, ukuga n'abana bato ko barandeba, ariko ko murabyumva muri abantu bakuru. Icyo numvaga cyari gikwiye gukemurwa muri ubwo buryo, mukareka nyine kwisuzuguza, mukareka kwinjirwa n'abandi, mwebwe uburangararo bwanyu. Tegereje komantere zanyu uko mubyumva, njewe uko mbyumva ni uko nguko. Umuntu afite byinshi yovuga, ariko biba byiza nyine iyo uvuga amagambo amuhawe zimiza, kubera nyine utazi abantu bazareba inkuru washizeho. Kandi twibukiranya ko bino bintu biri kwa mutandayo birebwa n'ingeri zose. Abantu ubu nyine basigaye bazi kuja kuri YouTube, nibo wenda botera nk'ikibazo, ukagira nyine nk'ikibazo umwana hari ibintu wavuga biteye isoni, ariko abantu bakuru ibyo bintu muzogende, abakuru b'imiryango, abakuru b'imirara, muzogende mutwicarire mukore inama, ikintu kico mugishireho umurongo. Umuntu nazabyarirwa na muramu wiwe tibikaza biba big deal ngo kibicaha, ngo yama bigicibwa, cyangwa se ngo yama ngo guseka. Ahubwo twamuseka yabyariwe n'undi afite barame barenze 10, tukamenya ngo yabyariwe na muramu wiwe. Wow, bari abana n'ubundi yuvutse ni murumuna wabo n'ubundi amaraso namwe. Cyo kintu nyine kaba gutyo. Abantu bakera bagiraga umuco mwiza. Ubu nyine reka ndeke kuvuga ibintu byinshi ntiteranya, ariko nayo makuru yaranzanye, niyo nkuru naje kubasangiza. Tegereje ibitekerezo byanyu, tuze kumva ko mubyumva namwe gwiti canyu. Ariko gusa ikintu ca mbere Yesu yadusigiye ni urukundo, no gukundana. Tuzatubesha gukunda ngo Imana wanga muramu wawe, ntabwo uzatubwira ngo nkunda nguriya, ngo Imana ngo ndayikunda, ngo Mana ngo nta deni nkubamo, ngo ntanga ituro, ntanga icya 10. Utazi uko muramu wawe ameze, utazi uko murumuna wawe ameze, utazi uko mukuru wawe ameze, utazi uko mwene se ameze, biragayitse kandi birababaje cyane. Imana ni urukundo, n'abayikunda bose bagomba kuba ari abanyarukundo. Muzamuhera nyine hano hafi, ngo yiga kurishera ku rugo. Ndashaka wenda kuba arabona komerekeje, amusore mumbabarire, gusa navuze uko mzumva, nawe uvuga uko ubyumva. Igitekerezo cawe tigikuraho ibyanje, n'ibyanje ndibikuraho ibitekerezo byanyu. Ndabakunda cyane, naye makuru yaranzanye. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.